Jamesi hitabang phat pha phat hoi pathenin AP zalen avelin pathen ka Thangboi hichi video vejo se chunga he ke le ka in sunga konin ka ngai lut naw ka janaw salam ka hin bole sopite ho so napana nahon Nepala Che dinga details se khatve hi hin pio tia non comments a he tam ta mitam pin comments ai asajin tuni hi sopite ho no masanga hi hichi Nepal ai ge chi natinga hi passport visa sumizat ki ngai ham hoila pana chi di ham details ta hi ka pino mai sopite non na hepove tia chi video kana sem ai boy mitam pin Nepal Che nating chu na hedu mai the ai wanga he mi kon khat chu Nepala na chi khalo nijat ludham sumijat ludham ana head follow ho jong umda ai poi umji ahin hichi video hi ama ho dinga hi so pite ho Nepala hian lang Sikkim Darjeeling muntina hi emi ho jo so ahin ama ho ministry na tonga kichi ho jong so ahin chuting le service ki bol ho jong ahin dai poi so pite ho ahin hichi video hi ka sem now vision chu ipiham tile nachi khalo ho Nepala nachi khalo nachi dinga na taw jing chi dinga planning na bol ho dinga chu video phata khat chu ana hi so pite ho hichi video hi achai na chanin inven lang detail ta hi kana pi dinga hi so pite ho chi chu hintin Fatma Sapen tan ka say nom chu ipiham tile number 1 point a he mi gama he igatsi tingle ina pana he ei Christian chate dinga he ina pana he ika podo tingle number 1 point a he itaw now ineunga ye sopite ho mai cham hi bolunga he ei mia chondan khat ahen Christmas ki chai jo le January a he kumlung ke ya he pathenin ei pui hoina dinga he mai cham he ise movin so piteo chutawang chun gam khana he gam choma he iga chiting le ina pana he po do ting le number 1 point a he mai cham he evol ngai so piteo aji chu mitam pi kholjina na chiwa hungki le lo jong hin dai poi so piteo ya chu number 1 point a he pathina I taw dio pathin ko ma he pathen ko ma he itaw jowa he mai cham phata ki bol jowa bo ichi du he ti chu number 1 point a ka say nom ai sopito ei Christian chate dinga hi chi chu hintin number 2 a he sopite ho number 2 a he taw na jowa he ipiham tile sum a he sopite ho sum ki lo le hi theji lo he sopite ho sum hi second most important zong ana hi so bite ho sum hi ijal lu diham ti chu kasai thelo dinga hi aji chu mi na puje so bite ke ma chu hai le ke chu sang so ma he Nepal hi up down ki bol ji ai ahi wanga he mi kon khat chu sanga jong kichi loi jong umai so bite ko economic ta kichi jong umahin chutawang chun chichu Nepal langa chiding bhara ho ijar ham ti chu ken ajole detail ta ka shading hi sum hi ijar ki pungai ham nang chunga umai nangin teka khana hi resort langa hi them ka chi nomin ai lo le thil ho hi ai lo le ipiham van ho ai lo phone ho ai lo le ipiham na cho ding shopping langa jong na tha no ma le chun ya nangin tamta sumna pothe e so piteo ahin nangin particular vision I lo le hospital ding I lo le just for gambet mai dinga se na chi normal chun chichu nangma plan dungjoya hi program dungjoya hi sum hi apu ngai so piteho chichu hintin number 2 hi number 3 a chu ipiham tile phan he so pite ho aji chu ipiham tela fat kinelowa ichi tingle khulanga chi tingla askia hi duty umahen kya hi chi program umahen khulanga chi ding umahen tia khulanga igal hunjo wa hi hitabanga tension tingle ichi ham chi ichi na langa jong iti saidam lo hin lo
lolhina avanin ya chu aphan hi at least 2 weeks tabanga hi 14 to 15 days to nangin adjust na bol chun ichu chu hoi pen di he so pite ho chi chu nang program dung ju ya chu phad hi nala do ngai so pite aji chu pem tele mi kon khat chu visiting se bol di tele chun chi chu thu ma hin ahi wanga hi hospital lang shopping lang ipp na bol na thano male chun aphan hi apoi mo hin aphan hi at least you have to arrange 15 days tabang hi ke gela hi ka de jo e sopite ho is nang chunga hen number 3 a hi fat a hen number 4 a hi how to go it is Nepala cheating ti so number 1 point a he bai nga jong kichi the he ke wang he ningkuma he pathin lungsena jala he ke le kaloinon the first couple who travel from Manipur to Nepal to ke ho ke le kaloino he sopite ho ke ho masanga he couple sa he Manipura pana he bai nga travel right kiti ball kiti he khalo he sopite ho ningkuma he ke ahin kaloino he Royal Enfield Signal 350 a cho Manipura pana he Nepal chan ge bai nga kachi ahin laya pana he Dimapur chan ge Dimapura kanaute ina kagi pain aile jan khat kagi pain khova jowa he at least 5 am jingka mata punga cho katho hon ahin cha chwana chun ke nin Dimapura pana he Guwahati chan ge bai nga kachin Guwahati ya cho race kana ball honin jan kagi pain jingka matain katho honin chubanin Guwahati apana he Siliguri chan ge bai nga kachi ahin nom ta kachi he sopite lampia boina ma chaumlo he aji chu India sunga ki jot ahin nanga he license hen lang chuting le gari lekha he valid ta umale chun ki cha ding ma chaumlo nom ta you can go without any problem nom ta kichi the sopite bai nga kachina wa he Manipura pana he Nepal chan gya cho thau chu ijat lun ham ti le Manipura he ka Royal Enfield ai tanki full kana bola hen tanki full chu liter ijat ham ti le 13 liters ai sopite som le thum he elaya faya he liter som le thum ka thunen subanen Dimapura khatbe ka thunen Dimapura pana he Guwahati khatbe tanki full kana bol honen Guwahati apna cho Siliguri pha masang je ma cho khatwe he tanki full kana ball honen at least suma cho ijat lunam ti le maybe 3000 something lut ahen so pite ho ichi cho amuna state in apue hilanga cho litera jakhar le som khat ahen Nagalena cho 98 ijan ham ahen petrol cho Guwahati fa masanga chu Jorhabat a chu ebitai Meghalaya jong themkhat ahobin hichi Meghalaya chu 94 ham ijan ahin chu Assam ai 98 ijan ahin West Bengal chu 106 a so pite chi petrol hina hichi chu hichi abona he all total a he ijan ham tile 3000 something chu lut a he so pite chi chu hintin chu tingle avana he nangin passenger gari a jong na chi the passenger gari hoila ko na chi ham ti le che Kanglatombi Manipur Kanglatombi apana he Nepal pha masang jep border pani tanki ge cho sang thum a sopite tila he corona masanga he lockdown masanga he sang le jaget ham jasagi ham bo ahin tua he amon sang thum lang chu akila ve sopite ya nom ta wingara he ticket naka ding wingara nom ta na chi theu ji chi chu gari bhara bo e o sopiteo adang chu nele cha ho he nangman expand dung ju ya chu
sum hi cheating a hi aji chu mi kon khat chu ne the kine ne jing a hin mi kon khat chu ne the kine lo a hin bu se ai lo le drink ho piham cold drink ho Pepsi ho Coca-Cola ho jong ki bol jen jio to agoma ki bol le sibang chu nang khuna uma hin bhara se chu ai le Manipura pana Nepal chan ge chu 3,000 rupees a he sopite ho khatve ke chile mi khana he o chu hintin awana he train a jong na ki chi the train a jong na chi the train a na chi le chun Manipura pana he Dimapur chan ge chu winger na chi le jagu bo he mi akon kha chu jasagi jaget jong kila je ahin e ke man ai thi sai dam na sei thema le chun Kangpopi apat Dimapur chan ge chu only 600 bo he sopite ho 600 chu winger bhara in Dimapur apna chu train ana chi le train chu Rajdhani umahin Awadh Assam umahin adang dang umahin ai wanga he Nepala chi ding chu ei ho dinga he the most timing train chu koi ham tile hoche pen ham tile chun ikhan he Awadh Assam he sopite ho Awadh Assam chu Dimapura he punglia kilhunain punglia apna 4 pm apna chu nakipat dole Siliguri chu pungsom masanga nal hunding jingka pungsom masanga nal hunding khova nal hunding jisu nang dinga chong nava jo sopite aja janlanga he khulanga train station na ohai la giding boarding adu ada chu again theding ahin jia chu hilanga he 4 pm evening khojin kona pungli akipat dole Siliguri chu pungsom masanga jingka pungsom masanga nal hunding nom ta na chi the chi chu department kati dan chu nang chu Asia na chu nom ham 3 tier AC second tier AC first tier AC umahin first second third AC umahin chu chobau tingle general umahin ipitai avant sleeper umahin general he I request you don't go in general la hi chi da hen kati ju ke wang hi biam te la kan the mo ahen general la chi lo ding sleeper jong emergency anaka le wang chun sleeper a chun mu lo ding na bang phat le bang chu ke pon ai wanga hi 3 tier Asia chu kimujing ai sopite 3 tier Asia chu 1300 1400 abang khale 1000 jong mai up down chi jing ai sopite ho sleeper na chi diti le sleeper a chu hapta thum masanga chu naka le chun only 400 to 500 bo ai sopite ho train bhara chu na chi chu hintin nom ta na chi theu ai chuban ting le nangma gari private gari ana jong na chi the private gari for example like bolero car ajong nom ta na chi theu car bolero a he Manipura pana he Nepal chan ge chu 24 to 25 26 hours ai pungsom ni le nga tabang lojing ai sobite ho 24 hours a he nom ta Nepal nal hunding chi chu jan jong na tol ding jingka suna jong na tol ding day and night na tol ki lesson after 24 hours a he Nepal nal hunding chi chu hintin thau chu bolero ana chi lesson diesel ahin car ana chi lesson petrol ahin tu masanga kanaupa car he Siliguri apna Manipur chan ge car ong na ba he ijat lunam tile sangsagi tabang lut ai sopite ho car he o khatveya sangsagi tabang lut ahin chichu hintin aji chu driving license phata ne ngayo chuting le pollution air pollution ho lekha document ho abona thing se na nane ngayo chuting le gari lekha ho chu imajo se thing se na nane ngayo aji chu Nepal lang sorry Assam lang West Bengal lang ebitai chi police ho chu strict mo ngain Manipur tabang igam Manipur tabang ai poi khulanga strict mo ngain fine ki bol le zakha jani ai poi sopeteo sang som li tabang zulu ji ai very wonderful chi chu hintin ema personal gari ajong na chi theu chu ting le flight na chi ti le chun tila he galma sanga he Imphal airport apana he
Bagdogra Siliguri Bagdogra airport ai nom ta kichi ain sang som langlut ai so pi de sum chu ain tu awang chu phai kichi thelo ya chu flight na chi le chun hilaya pana he Guwahati chan ge na chi ding Guwahati apana chu flight na chi le chun pungkhat tabang luding chichu sanga tabang ludji ai so pi de chichu hintin flight details chu chichu hintin chuting le documents su Nepala chi ding chu ipia lut ngai ham ipi passport visa apply bol ngai ham ti chu mitam pen confusion khat chu an umahin ai wang Nepal chi ding chu passport visa macha jo ngai poi aji chu Nepal le India he 1800 apana he it is a friendly country khat ana hi tajia chu chuting le Nepal le India he open borders ane jia chu open borders ane jia chu nang chi passport visa apply bol ngai poi tila he free thena kichi ahin ningkum thum ta bangai tan corona jowa he nangin Aadhaar card na so bol ngayo India army honjong again a hi check abol jin Nepal lang army honjong police honjong check abol jin India langa army hochin ipi check bolam tile Aadhaar card ki check ain Aadhaar card jong chuting le hithen lang le voter card na nei jo chu apha sel ahin voter card chu most amahon adei pen chu voter card ahin voter card chu nanei le chun macha boy lo ding Nepal langa jong voter card chu chi police hokoma chu na so ding na ve sa ding amahon ikha entry khat bol ta beta entry a chu amahon ando ki ding hoila na chi diham hoila na thun diham koite na chi diam na so pi ho umam tin ado mai theu is jo ting le na so pi ho na nei le wang chun na sei dio ai wanga he pastor he missionary he na ti li helding aji chu nangin kaute aumin kanaute aumin ama ho he pastor ahin missionary an nan ti kha le wang chun hung boy kit ding chi chu na sei le helding so pi ho chi chu na sei le helding koima nain song mi te amla ipia bolam tile teacher ho abol ve na ti ding chu do ting le adang chi piam tile nangin kholjin mai dinga kahunga ibo ve ailo le hospital mit vetna mit kitchen na dinga kahunga ibo ve na ti le chun amohan I macha na sei lo ding I macha na sei mai lo sei lo ding ai ya so nom ta na chi thewai ai bang gari Nepal sunga na tol lut nom le chun border kheljowa he right side langa na chi le chun immigration office umain hichi immigration office a chu nangin gari chu registration certificate ahin license ahin ama hokoma peting ama hon bhansar kiti khatna gari lekha khat bhansar kiti khat ama hon peting chi chu kangli 4 wheelers dinga chu jathum tilahi jathum ahin tu kuma pana chu jali lang charge ana bole chi kangli gari nikhana he jalili sum jalili charge ki bola hin India sum chuting le kangnia he 2 wheelers a he janini India suma he janini ahin chichu hintin chichu vehicle charge so gari charge so hintin khulang sum to eholang sum chu kibanglo ahin eholang jo chu len ahin 1.6 and 1000 into 1.6 bolechun ho sum sang hari lechun am ho langa so sang le jagub hiding chichu he sopite ho ho suma he jagub hile am ho langa chu sang khat jako le som ko le ijar ham khat chu hiding nong in jong plus na bolte 1000 into 1.6 sopite ho Nepal he chichu intin thil ki cho jong le ama ho suma ho an sei kit ding ama ho suma hi sang thum sang lian sei kit le ho suma so man hisab hi bol ngai ding sang thum ama ho sum hi le chun ho suma hi jar ham ti chu man calculator hi khot ngai chi chu pham ti le 1.6 so pite hi chi chu na bolu ngai he chi chu intin Nepal chi le Nepal lut le
Nepal he tila hin India sum India currency jong hangpi Nepal hangpi kimang hin tu kal hi tu lai hi kimang taloen aji chu ningkum kumasa chu iti sei dam chi sumki khel jia chu demonetization ipbm jia chu amohon chi chu de lo en azole hong ikhating le amo boy ki dia chu chi amohon ai thei chana chu chi ipitai Nepal sum Nepal currency chu exchange bol chu amon adei jo so piteo non exchange na bol theo lampia mean exchange bol dinga hoer sumna exchange bol de ham ti chu mi tamta dingai chi chu mi kon kha chu mi pha jong min mi phalo jong na to kha le wang chu na wang se de chia chu na chi ting le money transfer ki ti hi ikhat na veta Nepal hi atam jo hin Nepali pawa hi khoh kiti hin Nepali alphabet na ki ji ain emitian atam jo ne hello ding kata sanin ya chu English a jong money transfer money exchange kiti foreign exchange kiti ho tabang jian hi cha chu na chi ding money transfer exchange no bolding le sangkhat exchange bol le amon Nepali sumai 30 rupees 40 rupees didak ki bol jian chichu hintin chichu na bolungai chichu bolo le hi theilo ding a hi chichu hintin chuting le adang hi piam tile Nepala na chi ting le mit ki jen na ting na chi ting le Nepal border apana chu izat chi Birtamor chi eye hospital a chu almost 50 to 60 kilometers bo eso piteo echa chu bhara basa na chile chun som gub ham som sagi ham bo ahin so piteo tamta lut lo he aile hospital sunga na luting le hospital a ticket hi jani bo ahin chuwana chu sum ijat ki ludham tile chun nang case dungjoya chu sum luding ai sum tamta lut lo he so piteo na ki chat lo ding ai ki chat le hel ding sum tamta lut lo chi mit be ho tabang na sem de tia le chun ke ho suma he sang ni tabang luding ai chi chu hintin chuting le operation bolding alele adang bold ti le chun chi chu nangma case dungjoya chu sum luding ai chuting le Siliguri dinga he no ding chu it is a hotel a he sumtamta sumangai lo aji chu Siliguri a chu ho Christian mission center mission guest house jong on umahin Siliguri a he umahin echi chu ke man nohong no mal sun comments as nan setting number chu kan piding a hi chuban ting le contact nan bol dio chi guest house a he jan khana he janibo ai sopiteo sumtam ta ne le wangchun thucho ma hin chu nom ta lodging a kyum the in ai wanga he sum saving economic ta na chi no ma le chun e chi mission guest house jong umai he sopiteo cha chu nom ta no the wa he mi khat mini tawang ile chun ke jong ka ki thopi the ai sopiteo emi hi ki thopi dinga hi ke hi most welcome he sopiteo na hong deu Keman jo chanai ka ki thopi duty chu ka sei no ma hin chuting le sopite ho non for example gam ka vet nomen picnic spot ho tabang ai lo le tea garden lang visit na bol no ma le chun sopite ho chi chu no ho thu a hin non na chi theu a hi ai wanga he mitam pin hitam brokers ho jong dai poi gutcha tabang sum ki hola heta chu sum kila charge ki bol ho jong dai poi in sopite ho ji chu non ki phatlem hela he ke ko ma phone nan bolwa hoila Thangboi hoila ge chi du ham a hoi pen mun chu hoila ham ti lesson I am ready to help you ke man ka ki thopi ding sum siki cha jong charge ka bol loading ai sum chu charge ka bol loading ai pakai su krista mina ka ki thopi ding ku ki jo cha te ngai lu na jala ka ki thopi ding ti chu ka sei no mai sopi sei khel seiwal sei hinglo tamta ding ka ta sanin e ji chu comments box a hin hon na sei min lang ppm avan ho he mavan hin kho a he mavan video a he kan sei ki ding ai sopi te ho ka ki pe pathenin fathe bo hen lang